қалайсыз Қасым аға? Денсаулық жақсы ба? Майрамыңыз неме? Жақсы. Орбайсыз қалай жүресіз бе? Алгач Шармери Талайбек Сарбашев улуу атамекендик согуштун ардагери Касымбай Жолдошевдун абалынан кабар алып, өзүнүн белектерин жана акчалай сыйлыктарын тапшырды. Касымбай Жолдошев менен чай үстүндө баарлашып, бак батасына ээ болду. Касымбай аксакал 1925-жылы туулган. Жаш кези согуш убагына дал келип, улуу атамекендик согушка катышып бир катар эрдиктерди көрсөткөн. 95 жаштагы ардагер кезинде ыр жазып, китептер жыйнагы жарыкка чыккан. Учурда 16 небереси, 51 чебересинин ысык чайын ичип бактылуу каарылыктын доорун жашап жаткан кези. 10 майга чейин чыдабай эме, ушуна майрамда да бир келип куттуктап кетейин алабыз деп келдик. Рахмат. Bundan aslanımız var da açık olsun. Buna 75 yıldan beri sınıflıkta önüp geleceğiz. Şu bayramımız var, yürüyüşümüz kutlasın. Daha 1000 yılda sınıflık buluversin. Yaşları seversin. Karlarına nuru iman versin. 8 yıl degende Ermeniye'den boşap geldim. Buna mekenge 8 yıl hizmet kılıp boşanın yüzürümün ayın görüp atamış. Buna memleket suyla atat, iyi suyla atat, siler koşuğun, jurnalistler gelip şimdi hizmet hürmet kılıp durasınlar. Андан соң кала башчысы Ош шаарынын дагы бир ардагери Жапар Хакимовдун үйүнө барды. Акыркы күндөрү ардагердин ден соолугу начарлап жатканына байланыштуу дарыгерлерге тыкыр көзөмөлдөп туруусун тапшырды. Жапар аксакал 1927-жылы туулган. Улуу атамекендик согушка барып, экинчи топтогу майып болуп кайткан. 1943-жылдары Батыш фронтуна кызмат өтөп, биринчи даражадагы орден жана юбилейлик медалдар менен сыйланган. Ардагердин 8 баласы, 26 небереси жана 33 чебереси бар. Harp deyen yere bizi yönetti. Мамлекет бизге ар тараптан колдоо көрсөтүп жатат. Жакшы заманда күн кечирип жатабыз. Каарылык келди. Бир күн оору, бир күн соо, ден соолук деген ушундай экен. Nöbetçi bulup 3 yarım yer işledim. Улуу атамекендик согуштун 75 жылдыгы быйылкы жылы жогорку деңгээлде белгиленет. Учурда Ош шаарында 6 согуштун ардагери, 16 оруктун каарманы жашайт. Аларга жергиликтүү бийликтен дары-дармектерине атайын каражат бөлүнүп, мамлекет тарабынан 17 000 сом жөлөк пул ыйгарылып турат. Ар бир ардагерди мекеме ишканалар жоопкерчилигине алып, ай сайын материалдык колдоо көрсөтүп келет. Ардагерлер элдин сыймыгы экенин кала башчысы баса белгилеп, ар дайым камкордукта жашап жатканын билдирди. Ушу мекенди коргоочулардын күнү менен, ушу майрам менен куттуктап коюлду деп шаардык мэриядан бюджеттен атайын ар бир ардагерлерибизге акчалай материалдык жардам кылып, анан ушул шириндиктерди алып келип, эң негизгиси ушул аксакалдардын көңүлүн көтөрүп, маанайын көтөрөлү деп ушул белектерди алып келип куттуктап кетип атабыз да. Биз бул ардагерлер менен майрамда гана эмес, буга чейин дагы башка күндөрдө, башка майрамдарда да келип дайыма кабар алып сурап турабыз. Анна Тигоновна 97 жашта. Улуу атамекендик согуштун 2-чи даражасындагы ардактуу ордени менен сыйланган. Украиналык фронттун 232-чи госпиталында медициналык кызматкери болуп эмгектенген. Уулу учурда Орусияда, Красноярский шаарында жашайт. Анна Тигонова согуш мезгилин көз алдына элестетип айтып берди. У нас как только наступление же не каждый день. Вот сегодня будет наступление, да? Значит, завтра утром ждите целую машину больных людей. Привезут мы медсестры, я там еще кто работники наши, с тех на этих самых на этих носилках перенесем в этот медпункт. Вот сегодня вот и завтра привезут утром, и завтра привезут утром. Еще, ну, же не бывает же каждый день войны, не бывает. Наступление пройдет. Улуу атамекендик согуштун катышуучуларынын саны күн санап арабыздан азайып барат. Алардын жасаган эрдигинин жаштар үчүн тарыхый мааниси эбегейсиз. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 300дөн ашуун улуу атамекендик согуштун ардагери жашайт. Абдумалик Базарбаев, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар. 10 майга чейин чыдабай эме, ушуна майрамда да бир келип куттуктап кетейин алабыз деп келдик. Рахмат, Мына кишине
Şirindike. Olmaz. 9 mayga çeyin jep turasız. Olmaz. Hop dedi. Ne dedin ya? Nasıl sizge atayım şu mekeme işgalaların atından. Şirindik buna. Hayır Rahman kamil. Hayır Rahman. Desol jakşı mı? Sizgele. Oturasız mı? Desol versin. Orvay sırtavay jakşı oturunuz ha. Bu yıl 75 yıllık. Mayramda kızında atayım kavaralık geldi. Sen buldun. Bu yıl Kuday bilirse buna Cengiç'in 75 yıllık bayramdayız bir gelip desene nasip kılsa. Buna geçen prezidentimiz dağı şu mayramda belgileme boyunca Jogorku Kengеште жақсы сөздер söyledi. Bu yıl jogorku dengelde ötközüyoruz mayramda dedi. Kuday bilirse Oş şahrında da buna sizlerde astığa oturduğunuz paratlarda ötközüyoruz. Vallahi nasıl kutlar. Şu barda Oş şahrının elinin atından, şahrdaki jetekçilerin atından, şahrdaki meriyanın atından, şahrdaki kengeştin deputatlarının atından buna 23. şu fevral Mekken korgoçularının günü mayrağınız bilen kutluktayız sizler. Rahmat. Densolukta olun, aman bolun. Aman bol, sen bol ola. Yedini kıvamda işte verir, yumuşuna bir zamanı gül. Şahri döneversin, veseversin. Sinetin çeşitliğiniz namında. Gölü atağız, bu atağız, görüp durağız. Emgeğinizi yed bağlayıp bu da kalırsa. İşte veriyor, yed işin işte gide. Buna 75 yıldan yiyinde biz öldürme algan ikimiz biz bir şunçalık sıylap, uzat, urmasın, gel ortasınlar. Bunlar bizim yaşayan emgeğimizin neticesi. Şunday oğlum. Soğuş bol olsun, kanlı soğuş. Ben de yaşlar salamatlar, önü böyle vergiler, sizlerge rahmat. Şunçalık beni uzat, urmasın, gelgen yerge. Bunlar birinci oldu. Beni kanca şehirde yaşamasam, yer gelip veterandazı, tutuklanı, birinci olup olmasam. 23 fevral, 9 mayda kavaralık. Atana rahmat. Rahmat bol olun. İşte ve işini bölme dağılır. Qanday savol? Densoluk yaxshimi? Damdisizmi, o'tirasizmi? Bugün Oş şahrında Ulu Ata Mekan Soğuş'un katılışçılarından 6 ardagerimiz, 16 tılдын ardagerleri kalgan. Biz atayın şu 23 fevralın aldın ala şu mekendi korgoçuların günü şu mayram menen kutuktap koyuldu dep şardık meriyadan büdjetten atayın her bir ardagerlerimizge akçalay material jardam kılıp onun şirindiklerdi alıp gelip en negizgisi şu aksakallardın көңүлүн көтөрүп маанайын көтөрөлү деп ушул белектерди алып келип куттуктап кетип атабыз да. Биз бул ардагерлер менен башка майрамдарда да келип дайыма кабар алып сурап турабыз. Эң негизгиси бул ардагерлерге дагы мамлекет тарабынан берилип аткан стипендиялар, дары-дармекке бөлүнгөн акчалар ай сайын 17 миң сомдон акчаларын алып атышат, жардамдарды алып атат. Biz de şardık meyrada daima şuna kömeklerdi görsetip turabız. Her bir mekeme işxanaga uşul Ulu Ata Mekan Soğuş'un ardagerlerin, tılдын ardagerlerin şeftik kaldırıp bular daima gelip gözümüzde jardam berip duruşat. Ondan bıyılda 9. mayda Kuday buyursa 75 yıllık Ulu Ata Mekan Soğuş'un 75 yıllık bayramına mamleket dengelde dağı çoğun dairgerçilikler уже башталып атат. Биз да Ош шаардык мэриядагы атайын иш-чара түздүк. Быйыл ушул ардагерлерибиз менен биргеликте 75 жылдык майрамдагы жогорку деңгээлде шаардыктар менен биргеликте өткөзөбүз деген ойдобуз да. Анан шаардык мэриядан да буларга ушул 75 жылдыкка барата атайын акчалай. Анан биз да жакшы пландаштырып атабыз, жакшы ушу белектерди Кудай буйрса ошо майрам күнү менен ойлойм эл дагы шаардыктарда гана эң негизги ардагерлерди кубандырабыз деген ойдобуз.